Updates and Big Diamond burya hari amakosa ushobora gukora ukababarirwa ndetse hari n'ibigaragaza ko ari meforme cyangwa ari ubuswa. Reka turebere hamwe uyu Andre Onana, turaza kureba niba ari ubuswa cyangwa ari meforme. Ese akwiriye kuguma mu ikipe ya Manchester United cyangwa akwiriye kwirukanwa, ntago ari urwego rwe. Reka turebere hamwe amakosa agera nko kuri 6 yaba yarakoze mu buzima bwe bw'umupira w'amaguru ku buryo ushobora kumwinubira cyangwa ukavuga ngo ni meforme cyangwa n'ubuswa. Uraza kumbwira. Ndagira nkwibutsa ko uyu ni Dako, umuhondo mwigi mekiri muri bombe. Diamond Football is always my life, na Dako ntarwagwa dusanga no kuri YouTube Dako Sport Show. Ikosa rya mbere Andre Onana, reba aratarutse aretse baro, umukinnyi aragiye arayitsinze. Reba aratarutse arayiretse, umukinnyi yayifungiye mu izamu. Acenze umukinnyi ateta ko aramucenga, arangije yanga gupasa baro, bageraho bayimwambura bamutsinda igitego. Uri umufananga watekereza gute? Reba muhaye pass arayifunze, iramunaniye ayifungiye mu izamu. Reba no kuri kw'Imana, uyu Andre Onana ni igitangaza. Reka abafana b'ikipe ya Manchester United, reba yasohotse izamu bamuteye baro baramuroba. Reba Leroy Sané bamukoreyeho, arateye Andre Onana kwifata hasi biranza. Abafana b'ikipe ya Manchester United bafite agahinda gakomeye cyane. Reba Dore ukuntu muhaye, reba aragwa mbere yuko bajya kumutera, yaguye kare. Imagine umugaridiye nk'uyu gukina muri Premier League, umugaridiye w'umupro mu ikipe ya Manchester United. Reba arandi barasetse, agiye kumutera penalty ngo amweretse ngo agomba kumutera. Noneho reba aho ngaho, ibaba mana yanjye we, baro arayifata arayirekura. Ako gitare cy'amahanga, iyi ni meforme cyangwa n'ubuswa? Uyu wamukorera iki koko mana yanjye?